Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Sanibona noyingane zakwethu akangenibelele phela futhi namukele ukuthi silihamba phambili ngezo mina ngaza ukuthi ke engumfeza ukuthi ungakhuma lo bathi ilast bona makumede mhlabe phinde ngicela ukuthi mawuthi semusha wenze sure ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke weyingaza kwethu kubuye ngathi siphinde yaqala phansi impi phakathi kwensizwa lephansi emdlesheni umthandeni umvuka amanqele kanjalo nensizwa ukhuzana endlamlenze umvuka mpungose kuze nje ama-post weyingaza kwethu apostwa umthandi lapha ney'nkundleni zokuxhumana lapha nakhombisana ukuthi ugadla kuyona insizwa ukhuzana umvuka mpungose kwisithombe kade sifakile umthandi enanxenye khona zinkumbi zabalandeli la kade efake ucaption othi-ke uswele izinyo uyanuka lapha ubhala kanjalo insizwa ngeke ngibona ama-comment amaningi ashoyo lapha nokuthi bathe engathi impela ubhekise kuyena insizwa ukhuzana umvuka mpungose sokhumbule ukuthi-ke leli temu like lathanda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke la khona umthandeni ade gadla kakhulu lapha nokuyona insizwa ukhuzana umvuka mpungose kanjalo nangengoma-ke ayikhipha laphana-ke uma-albhamu yakhe adlula esho khona ukuthi-ke uswele izinyo uyanuka ngaza ukuthi angazi mhlawumbe-ke noma indlamlenze naye izothi uma ngabe ibona izinto ezikanjena ibe sisiphindisele lapha nakuyena insizwa umthandeni umvuka amanqala ngazi-ke mhlawumbe kuthini mhlawumbe ukwakho ukubawula ngalolu daba kodwa sivele sihlale lapha no-comment section wey'ngane zakwethu ungitshela ukuthi wena lithini mhlawumbe lakho ngalolu daba ngaza kwethu ngilasiboni sengiphuma njena kodwa ngiyathemba ukuthi uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevidiyo elandelayo kwakho ukusubscribe lisiphatha kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.